kwa sababu kumbuka jambo hili, hatima yako ndio thamani yako, hatima yako ndio upekee wako hapa duniani. Sasa unapoishindwa kuitii sauti ya kuielekea hatima yako, hautakuwa na thamani hapa duniani. Ili uwe na thamani ni ile hatima, kwa sababu ndio upekee wako unaokupa thamani, unakutofautisha na watu wengine. Watu wengi kwa sababu ya woga, kwa sababu ya hofu. Fikiria Petro anaambiwa njoo juu ya maji, anaifahamu bahari ilivyo na kina kirefu, anafahamu kwamba mahali hapa ni kwenye kina kirefu, lakini Petro hakuangalia. Huenda wanafunzi wenzake walimwambia Petro, ni mzimu huu usiufuate. Petro, mahali hapa kuna kina kirefu. Huenda walimwambia, kwa sababu mambo mengine ambayo Biblia haijayasema. Huenda hata wenzake walimzuia kwamba Petro, mahali hapa ni hatari, usiende. Ndivyo ilivyo hata wewe, rafiki zako wanakupinga, wanakuambia no, huwezi, tulia tu hapa rafiki yangu, tuzeekee hapa. Hapana. Hatima yako ni kuu kuliko unaoona leo. Na ili hatima yako itukuke, ni lazima ufanye maamuzi ya kuamua, kwa sababu Mungu anafanya kazi na watu wenye maamuzi na walio majasiri. Petro alipoamua akatengeneza historia. Mpaka leo Biblia hii Petro ana historia kutembea juu ya maji. Kuna mwingine Petro ametembea juu ya maji kama Yesu. Umeelewa? Kwenye Biblia tunaye mtu mwingine anaitwa Ezekia. Ezekia aliugua katika hali ya kufa, na nabii Isaya akatuenda mwambie Ezekia atengeneze mambo ya nyumba yake, kwa maana atakufa. Lakini Ezekia akageukia ukuta, kuibadilisha sauti mbaya ya kufa ndio ameambiwa. Alipogeukia ukuta, ndio anatengeneza historia ya kuongezea